by'ibyaremwe bisha. Imana ni amacuba niko yakwibutsa nshuti mukundwa. Reka kwemera ko abadayimoni bagukubita, reka kwemera ko abadayimoni bakuganza, reka kwemera ko abadayimoni bafata ibyawe. Ijambo ariko ryatubwira ngo yaduhaye ububasha abizera bose. Haleluya! Yaduhaye ububasha bwo gutegeka. Nicyo gituma ngomba kuri uyu munsi utegeke mu izina rya Yesu. Abadayimoni bahunge ibintu byawe, abadayimoni bahunge umubiri wawe mu izina rya Yesu. Amen. Abadayimoni bahunge umubiri wawe mu izina rya Yesu. Abadayimoni barabaho. Amen. Imyuka mibi irabaho, ibyo mu miyaga birabaho. Amen. Amen. Nicyo gituma nshaka ko umuntu wese asobanukirwa ubushobozi ijambo ry'Imana rimuha. Amen. Amen. Mufashe ngaha havuze ngo abasenzi barashobora kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Niko handitse, niko handitse. Basigura ngo handitse abapasitori basize amavuta barashobora kwirukana abadayimoni. Niko handitse. Handitse bungirane, bungirane abizera. Haleluya! Bajya guhugurwa mu pasiteri ntarashika, nibajya kukubabaza mu gusenga intare hafi, wumva niko ndakwibutsa. Yesu nashimwe, urafite ububasha bwo gutegeka abadayimoni imwe mubiri zikakumvira mu izina ryawe. Mugomba gutegeka rero. Amen. Abo kumva haleluya. Abashobora gukora byose haleluya. Haleluya. Abashobora gukora ibyo byose yakoze n'ibiruta haleluya. Abashobora gusenga abadayimoni haleluya. Amen. Shaka kwizera kwawe kuzamuke ko ni uburenganzira bwanje nawe, si uburenganzira bwa pasiteri. Humuka amaso nshuti bene data, hari ubushobozi bw'Imana. Imana ibwira abantu bayo bakakira, hari ibyo Imana yavuze kubizera, ikeneye abantu bayo ko bakira. Imana nishimye n'ubusanzwe mu bwami bw'Imana. Amen. Urashoboye kubikora. Haleluya. Yesu nahimbaze. Gatanu, turashoboye gukiza indwara. Hello? Hello? Turashoboye gukiza indwara. Bwira umuntu yatumvikana ati urashoboye gukiza indwara. Amen. Amen. Subira ubwire umuntu wicaye mbega urashoboye gukiza indwara. Akamubwira ati none pasiteri ko namwe zo muri pasiteri wasohoka amavuta ari gusengera akaza bazukamuriye. None jewe nanje mu Kristo yinjira mu maso bakubika bami n'ukuri. Turora kuri birakuvanga. Amen. Cyane niko mwamubwiriza. Dukorera byanditswe. Dukorera uburenganzira bw'ibyo dushoboye muri Kristo. Hama nawe ukakira ukabigiramo Imana ishimwe. Icyo gituma umunyeshuri ashobora gukoresha ibitangaza kandi akabikoresha. Ibyo birabaho n'ibiraho. Icyo gituma umunyamasengesho ashobora gukoresha ibikomere, umwapatiri ategeka abikoresha. Ibyo birabaho n'ibiraho. Bivanye rero
urashoboye gukora ibikomeye bisumba ibyo Yesu Kristo yakoze ari hano mu isi. Urashobora kuvuga neza? Amen. Ntabwo pastor Esperance rero aravangu sa jena ndashaka gukora ibyo Yesu yakoze mbere y'uko tujya gukora hano mu isi. Amen. Oya nakaresi vangu barisi vangu kwa musomo ko dusomera cyangwa ko navangu adusomera. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.